Jubin Garg murder case lo akimi twist klang lilo. Yes. Twist kupilo pulote Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma batumi degipu Jubin Garg ke Singapore long lang ki jang pan leki thigali Jubin Garg phan ke Singapore long hang pame si haladak lang ajang pak langi phansi ke bori la ke si proper plain murder pusi alang kiningje ajitha Jubin Gargor মই আজি আৰু আপোনালোকক দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা নাই Jubin Gargor হত্যাকাণ্ড That means Jubin da phan ke pa thivek lang ajang pan leki thigali athemala sumni lang vek thek pigamuni expert pick up rek manda lang vek than pick la sumni ko sonsi thiun po di inke la anamunit ke dohut alange pini mirgi bimar domati di lang long damune me long damune la son kisto doge do sida la an munitang bong ko sonsi thilot po alang lang ta vek thek plus vek thek kheder pustal haitum rabdun unji athema tilong jahasang ton dola sudim long everything ton dola ke ki thia chance se ave di la ke proper murder po pham ran di tumane than bang bomlo inke proper murder pu ge chini vek command tu pen lo polote Shekhar Jyoti Goswami Jubinda sound engineer hala mata CID to man than lo la ke paklang mang ke lang jang paklang pusi la tum ki claim sida Jubinda phan ke ki juna hormulong hai pini horni ko pini long pini dawai mix pensi ke pathi la son si ke pathi pusi la ke than mati inge Jubinda langa film roi bina le long ta ajir posi mi pini ki chu hormulong mix that si ke pathi lang real life story long ala film story long ta real life story son se lang ke tok te gang mane la chi chini da chi chini bon ne phana son se pathi mu pujat hai film long ko son mala shooting roi bina le film long ko son mala shooting real life long ta inke lage proper murder pu ne phang ban than lo inke non klar da khangjang lo Assam Chief Minister da than no thema SIT special investigation team tumsi la Jubinda murder case aphan investigation koribom ritar libom mate inquiry la investigation koribom mati inke SIT tum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phan bangke hala paklang joy le mane la son a report la son abasi lage proper murder puthane lo sida public bhane paklang le la hanon mat ke inke munit tum ke la justice nang ji pulok kang hongani ding piklu non ta mantu si justice to ma question si Jubinda thilo lo question si ta son ji plang long lok lo pani ang sima tianu tine kang hong senang litum ta la son lo mini ta chining tu ma ta nu tine chining tu even apiso gorima soika gart ta solam chining tu in fact wala muni tumna chining tu ko son si thilot lo langajang pu hokwek si langajang ma non bangge chinia lo langajang kali ke pathi kopi polo pathi polo te langoi ke pathi a reason bangke non mate chini nelang hai sita most probably tangka phanji pusi alam ke klang ke nola 17 of December ahut mate arni la charge sheet hadi court fan submit back nji pusi pu mane la investigation complete pen submit back nji la pen charge sheet pipo pusi pu kela so pilote punishment फांसी लो ने की पीजी कुपीने पीजी ऑलरेडी लहाया सेक्शन त लगाई तांग दोगे दो है अटेम्प्ट टू मर्डर पेंचेंग नो लहांग तो लगाई लाभ लो ऑलरेडी दी भारतीय न्याय संहिता लहाई लगाई तांग दो कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लहाई ऑलरेडी सेक्शन लगाई तांग दो मर्डर सेक्शन लहाई ताके लगाई तांग ऑलरेडी दिया लसी ला के पाथी तुम फंता इधर लाइफ टाइम जेल कलिते कॉक ठाट है फांसी ला हिनी सी की पीपो सोन से बांगाय थेगलोंग लो केलांग ला सो फान मुनित तुम अनु तिने का होंग सी इंडिया मुनित पुनो मते वोला मुनित तुम दा असम मुनित तुम दे मानतु सी लाइ तुम पनिशमेंट पीपो मानतु सी जुबिंदा फन जस्टिस पीपो मा पुलो ला सोन सी जस्टिस फांसी के हांग लॉक मती इनके नॉन 17 ऑफ दिसंबर फ्रंग असम चीफ मिनिस्टर पु बांके ला सो फ्रंग सी तुम इंक्वायरी मते इन्वेस्टिगेशन पा जुट पेन 8 ऑफ दिसंबर लम Justice people mate lake chok che toman punishment people pusikipu 17 ডিসেম্বৰ লাষ্ট ডেট হয় 19 তাৰিখে তেওঁ ঢুকাইছিলে গতিকে আমি 3 মাহত দিব লাগে গতিকে 17 ডিসেম্বৰটো আমি লাষ্ট ডেট ধৰিছো কিন্তু এসআইটিয়ে মোক কোৱা মতে তাতকৈ আগতেই কাম হৈ যাব মই লাষ্ট ডেটটো কৈ আছো non ente hal hai ke neptang muni tumphan arrest tang to muni tumphan hela arrest tang tumphan kona na lo kibi mate na lo do plote Naul hai tum judicial custody long do Syam Kanu Mohanto main amunit Jubin Garg phan mate Jubinda phan ke hang bang Singapore long 19 of September on si chewai mati hala ke hang North East India Festival lo hanak si ke hang mati
hala lahan te arrest lo 1st of October ni last 1st of October ni ke Jubinda manager Siddharth Sharma la phante arrest lo son ek thak Shekhar Jyoti Goswami la sound engineer la son ek thak Amrit Prabha la so singer la phante arrest lo inke yes Jubinda apunu asoppo Sandipan Garg inut DSP police long DSP officer hala phanta arrest lo hala handanon arrestment judicial custody long sido hala mata hala dak Singapore long duning hala mata Jubinda phanpa thi along lata involvement do mata la link do mata lata cherap don pusikipu CID tu amada phanta arrest pit lo lo sone thako Nandesar Bora Jubinda security frank security du dun bang enke Pravin Besya putalo lahaitum la bhaini security phanta arrest lo de Jubinda personal security guard hai frank ke du dum hai lahaitum arrest bang ke la tum bang hala so connection ke pa thidun pa connection pale arrest kali hela security bhaini phan bang ke Nandesar lapen Pravin Besya phan bang ke la tum bang ke Jubinda poisa 1.1 crore ke chodun mate ke thogi dun mate pini kang tip dun solam sikla la tum bank transaction account lo 1.1 crore transaction do ko son si inut constable apa head constable sakuri claim ceremony le 1.1 crore tangka kona pen lo bang solam le amasya phi CID tu to manda arrest ho manon bangkon lo pinilong doge jelong do pulote total la security bhaini enke Syamkanu Mohanto la main culprit mate main amuni la accused bang lo lapen Siddharth Sharma manager lapen Shekhar Jyoti lapen Amrit Prabha mane bang thro community non jelong sido enke inquiry like aprek aprek monta arjubom lang jat bom lang hai inke lagi si proper murder pu amasi laso a news non ako viral tu oli lo inke anutin da dorek te sang the ko man tu si justice long pu man tu si punishment pi pu ma pulok mati inke ala isi political issues on salam der lo ente non lahai tumphan punishment pivek pu ma Assam sarkar hin pe mate BJP sarkar hin pe pulote lango non banke pinang kokpo Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma landa pu pipo pusipu dala pu Okhil Gogoi la pu MLA hala gitu pu banke Assam Himanta Biswa Sharma Assam Chief Minister ke Rajor Dol pinel hai MLA le lage PC un e PCB pe pusipa thema lang piso mata dak involvement do pusiki pu de inke la kwane ahok he lan bang ke neta chini un dak de sita asap sab link ke do dun son ke theglong pongse nu tin dum ta inke punishment matela justice pivek puma pulote la pige pinang kok bo non election heleng lo next MLA election do muning nang heleng lo inke jongsi BJP sarkar tum mate Assam Chief Minister Justice Piun e der mate lake chok che tuman punishment jongsi Piun e der pulote atum ke 100% BJP ke rem vek pu lake ekdom kok dong lo thek lor enke alang mata chichini Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma repik der asomunit ke alang chichini je jongsi lahai tum phan punishment BJP pulote ne Chief Minister ta avelo ne ning hoi ta abai pu palang chichini enke ladak politics ta non dopik enke Jatson sida pivek nang kokpo justice adi amase non son U-turn son si endelo non hai a case adi ama justice bang long po engano tinta la phansi ka hong sente justice long era fit BJP sarkar bang thui ma mate bang ve ma na litu mate ni ko pilo ma thapo ge engke karbing long pilo BJP next bang thui son ma na litu ma theklo mate bang ve son ma yosi bang bote ko ma sarkar lo bang po na litu ma teng na litu ni phan komen long tora than bajini tha okay lapen non 17 of December an kesi deadline hai last date lo la so hut an ke court long la ke chok che tum phan mane punishment ki pivek phan hai charge sheet isi release po hala so aporang leng dap po hala so frank si 8 of December lom si pa chok date po mate charge sheet pi date po pusi Assam Chief Minister ahin pen ki pupon hai amasi kwane hok chubai inke la talam lai larwai timati inke bisas une politician tu bhane pan bisas un emati disita itum inghong daditik lodi la so fit kupisi klaing ma inke koson si ke pat thima kupisi ke pat jun ma mate kupi claim pen koson si ke pat thilo hala haita ni tumang ton chini la pen ke non recently la Amrit Prabha pu inura la so hala dak yacht party lo hala so dim lo langa janga dim lo hala dak hala soar lo so Jubinda lang chingnu bom hun mate hala so hut alang video koridon lap ang ton sita la so video bang alang Jubinda thipit pen hala songno
Siddharth Sharma Jubinda a manager delete lamon ha video pusi butha ma so delete pet ama non ako CID tum retrieve to ha so video fan delete tang video fan ako palong to so na system do delete tang video ta ko recover to me ama no recover lo ke ladak ekdom klang dak lo ko son si Jubinda ki thima ko pima son si pachima ang ton do lap pusi pudei ke hala bange officially release le lang hala ke non release no mati lage ke cheng ada court long paklang ni sab a process do di non mat ke public phalo son paklang la confidential alam to do si hala dak paklang po jat po ingla so phira ko fresh itum chini to po ko son si ke bat thima di ko so everything ang ton details long po komat ma si ke bat thima ku pisi pa jun ma hor long tong pa jun ma ku pilong si pa jun ma chini lap pon to si non update la an ni chini lo la si ma thalo na itum han aso pu thak nang than to free ning jibon pu si ining kang me di la son ke bat thi tum phan ke mane lage punishment pi vek nang po anu tin ta la si kang hong nok no la hai tum han theklong te lage claim tum phan ke lage akereng mane a duglo je plang pol hai tum hari pi bang mane ekdom theng bob theng lam po muni tum jong si la hai tum han theklong plo the non ba police protection pi pa mi pen non jail long si do hai inke lifetime jail long do nang po son si theklong inke yes la siam kanu monta helo mati main Northeast Festival organizer hadak Singapore lo ke hang bang Jubinda pan ke hang bang alang so hi bang we pusta la si hang bor eret pusi chini mati la son enke pinier ni Bhaskar Jyoti pini Mohanto Siamkanu Mohanto Jubinda pan pathi hala so ai ik aprange Director General of Police IPS officer hala retired afit Chief Public information yes Chief Information Officer mati la daga sam lo hai Guwahati long Chief Information Officer alang si arpudo mat pini alang ta chi resign elo athema RTI ke bang do tha bong puthak la hai di amasi ye chi resign po palang pupen chi resign elo sabso video paklang palang chi resign alam ju than মোৰ ভাতৃ শ্যামকানু মহন্তৰ নামটো তাত জড়িত হৈ তেওঁ বৰ্তমান জুডিচিয়েল কাষ্টডিত আছে গতিকে তাৰ কাৰণে মই মোৰ অফিচটো ডেমিট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু একৰ্ডিংলি মই ৰেজিগনেশ্যন দিছোঁ মই asilang non ta la so story long twist klang bom la kimi alam non ta klang bom lang aling e dodun tum komasi pathima ko son ma ko non mat si pathima ko son si pathima ku pi joini mal hai non ta lam klang bom lang la si non ke klang nei alam ta do lang non ta klang bom lang la si itum 17 of December aning hong directik lo sta sam chief minister pu bangla so fransi justice people posipu but I don't know di we have to wait and watch dum lang na justice PG ma pipe ma la chini pope je pen on la an chini lo la sinon nang tum han than phui lo inke chetong thurang next ne la son ako updates wan pen than pen ba chini thu bom pon tum phan okay asi channel lo kimi lang pulten le tum karbi content phan YouTube long lang bom le subscribe non inke Facebook long lang bom bulte Facebook page apanda follow ikdo karbi content follow lo subscribe bolang tum up to date tang dun pola pen pir thelam tan tum ne long nang chini dun polasi chetong thuna kardo